mente ke roban mi maka pingo police dog luago en jo mabina wang maka dog lokati ngo ene dog lok mi diplomacy ene lok ni pigikel e politics ye loke dong konya mero berpeo ka dong police tika luago jo matika te mobile loke dong gamen ngo wala ni chala yibi arabina ker taya kata again lori maka ni baby karo police e yabo wa lori karo ichi a big good friday ajung ikoro cha boro wa cha para tier video lori mukaro lori piari wa ngwen ma police 99 dikenyo tin en police chiele chierga makolanya gilbert kurolanya gilbert wachi gini ping uduak boda mama so kuberi enforcement pawarga ma minister bita la nywa otemone police ti side pa do tembal minister bita la nywa lok enemy wa nyama ko ka ko arpe we ko chire gino kane we ki tong ya to we ya chiri wa chire gino kane wuru kelo gine mi kelo te na churi to kamenda me Uganda ti ni minister o me directive police pitika lo directive mi adoki kera we ki lo directive lok enemy no tidingo police don't decide pa lo timbal wando achuli ngama decide wa Odonga tek RDC mi amor dar ma raj ene ki chimo no ko bere gang duerio ku beri ora matika time ya mor wen tiga akibor dong la tek wa ora me ma ko lanya gilbert wen tiga akibor dong la tek o dong la tek ga meto kwanyo wa ga juli ki twal ge bor dong ki kwanyo ho la tiene no beru position ngedi wie tuye joli ko ka ki kwanyo actuale kanye bo yeri duar ki keli wa nyankole maria da ber ga juli ma ming bien ko beri ma logodi DPC mi kitgo musiga la tem nyankole era do ma olori mu ka do lo wala ja waje ma wini ni minister kitika por kone lutiena juri edit ma raj era do ngo la ma ka do bi chara ki bien mu chara pa RC5 mu chara pa RDC tiri wunu tera mu kere bebe de ngale wa nomination center bedo o nomination center bien eni donc pour avec war campagne ken donc abi ti ko mu so ina nyua peke bi borwa kaga mede no ni ban ni konye pe ki mede ki tomo maka gucho warga mu kene ni ban ni dong degi be dar to maka eno kay nen kere ki tomo ya mu tabe kar tuela police lwa ko lo timban loke dong ningo haya balo mo pe wune ni ne district forest officers district na churi police mo ko makir wuraji RDC mo ko maraju MP mo ko maraju RC5 mo ko maraju police mo ko matia gamo chente bot yo mati tongo maka matika ne ko gang wun po nena nyim otika neno miri mi jeba ni po neno miri pakaka ballo mo pe machuri ballo mo pe ke one gera one po ming one pe wa ming loka bua pe wa ming do lega gamenda mi Uganda peko pushing actually on the brink of a civil war peki chowa in that direction Pierre ka police don't take a loany side pa wigi maka ngama do mier loany side pa chori u mago lor u kerri police gamu tiana ke borgi dogi dugi mere ki tong maka kara business u do peke o tawani wano ming o tawani uno riek o tawani wano ming aya balo mo pe roba pa kwari wa bichum kedwa achuli wa chuma tek wa meru maj joro biro ka timo ngoma ni luoni cultural genocide komo wa meru maj do ma to lo wa meru maj la luor do ko bende wandere wichere chatu yo moya anwa maro kumaro wa tuwa kalbiyo anwa maro lutuani ndo kage anya wachere kumaro wa anya tuwa kalbiyo anya
want to do the yara de UK.